toi fatal fatu I le faafonga ma si mai mo mai si tatu tunu mai eu tatu mo te malawa ia le nei vai ngole fiafi le so los full file new Ianuari ia o mai fo ia tatu fo longa I le te o le fitu le fiafi nei ia mai fo le manatu ia ua faafonga ia si tatu tunu o I saunoanga mai le fionga I tamaitai palmia tai o malo ia I tula o mavai ia e toe longo ina I pa I o le tunu I tulaga ua ia I le whaaiunga le kabineta mo le whaauawina o le tulaga o loo iai nei siu tātou tunu I le Tapunia ia po le nationwide lockdown e whaaupopo mai le ono I le afiafi nei se ia o atu I le ono I le afiafi o le Aso Tofi po le fitus fulua I tula ia mai pefo ona sauno le tamaitai palemia I mafua anga uma ia ua finangaloa I le kabineta I lana naolaonga nei I le huli nei ia I se toa lalo voi le tātou komiti ia I tūlanga uma ua taotoai ia le galuega ai maise lava I tūlana I le CT o tātou cases ua alia mai po o I latou ua afia I siama lenei o loo I tonu o tātou nofoanga whaanofoisea aiai le taofi le whaafonga mai siu tātou tunu ia se I saunoa le li fo mai nei toe lautele atili ia tūlanga I le tātou cases ua alia mai nei ai maise lava I le whaangasolonga o ngā luenga e o mai lava I le fiafinei o loo taumwhai ia suenga ia po sailinga po PCR test o loo whaangaioi mo le lua se lau mon tupu o I latou o loo whaanofoisea e o mai le fiafinei ia ona whai waileo se tautalanga ia I tūlanga ua aiaiga ua whetu na ia le palemia ma le kabineta e afu atu I le aso ataiao ia si whaafo mai siu tātou tunu usa sauno ia tūlanga o tātou tai ia toi whaataro whatu I le ia mani mamalo le tātou Atunuu whaasaunga e mese lau tapu inga le nei tūlao le nei aso ia pe ona silafia ia o tātou talutanoanga munimuni whaatinoai le tātou wavao ia o le taimi lea ua se furu lima tātou cases positive o le COVID-19 o le taimi nei o whaamaumaunga munimuni a o le whatoa tau whai le leapi New Zealand o noro o telefo I rātou ngā ruenga o laive vesi e whamai ran ngia kako specimens po le are kako variants o le sifuru lipa lea na mawhai o na awe le waa I le astonai o le so ia le sato e whai uma ai test o ne ngata I pasese ia ai whapea fo I mai lato uma sa iai I o le malai vālele tato au whainga ringa frontliners ia sa I o iai whapea nā fo ia titono le mautanga se nei ia I latou o lo latou tausia ma vavaia ia I latou ia ua positive ia utu tono tatou isolation ward mai e lua se lau lua sefulu valu nea o whai o kako test sa tau whai nei ia le lau a mata ona maua mai ia test na mua a mata ona whaatino I le au lenei mai lawa le tai au po le sefulu sutasi ia sila fia fo I le test nei e whai tono o loku wisu se I turo ia e ni se test whai ngō fia fo I tele fo I na le lei wha nonga le tele o tangata ia peitai tau whai lawa ia le lei na whai se specimen ne ma whai ona I tonu me utupu mai test wa whai ona tanu mai o results ia e lima lea ua iai se test ia e mai ngi ua maua e positive o le lima lea ia o loo I totonu fo'i o le isolation I tonu nei o le whalma ia o lea la lea ua tuua ia I tonu I ia e whaatalitali ai ia isi a tātou results o aso soro ne mu mai masalo e po le
lata tūtasi ia poti te afoi le a mautu mamai ai ona le whape taunu mai loa post ia ka maurei lo le post kau rawan koe rerun tau rawan to repeat ia mai loa taunu ai ia le tūlanga o nyai o mai nei la le taimina to e whailoa ia tātou komiti ia whape fo na awe le whautuanga ia tātou kapeneta ma whai le whaasara launga a le whionga le Tamaitai Palemia ua lua se furu le au whai o i latou o tonu tātou Atunuu ua maua ia le whamai o KOVITI-19 whamautu mai a latou suenga o i latou umanei o loo i tono le isolation o tono le isolation le tāua lana tātou quarantine o tau mawhaia ia malu pupuia e tātou au whainga ruenga tasi nei whea au le tau mawhaia e ave ia tātou uswa whainga ruenga ia sai o ia aro rofa o nasai au wale fia wawe oi tua se i wawa ai o mautu le rako test o negative ia ntoi o leo ratou ainga o i e mawhailo o no o toi lor community o leo e ia tātou local cases e 5 leo whapopo leo atoi luasfu al me whaftai o le tono o whalma e le i o watu i tua o le campi tono o whalma ia tūlanga lana le iai o le tewi nei fu e lei lava sesi le luasfu nei o alia e mai ai ni aunga o tinga aina ia pe fiva po oso le whaamarili pe sela le alava si to ainga no te leo latou ia la AAFIA ai tono tala noa o lo manongi le me taugai ia le le inu ia moe le lifo pau lava le mea o le board ia tau whai ai tamaiti wa me ave me tustusenia latou wata la fa ua watu tonu le hot ia mai TV ia whai le latou wifi ia occupy e latou taimi ia nei te ua depress o mea ia pule iai ia whatatano fo i sa matou talano nei manisi ua maua e TOALIMA matou whaasoa i rungo o le Zoom ia whairo ia tfoi ia whaamarasi au ia o pele pole latou hoi iau tātou loianga inga tonu nei whaamai pe wa leo tātou wharonga tunu whafu e vave ia na pisi o maua i tangata ia ILE se mai e ono whao o ele mani usesi pe i teimi nei taluna i tui pui ia whapena foi la se langona le iai ia se o tātou tonu apea mai alea wa leo tātou case mua le sa mai e positive le sau mai ILE sau fiti ia le wha maonia foi o le delta e le pesi vave whapea pe la lea o tau masalo lava i le reo po le variant le whaingo fia le pesi ia whatu a mautu mai ia pe a mautu mai tātou test ia whatari nei New Zealand ia o le tapenanga atona le whatino nei e whasolo uma pe wa i tua tātou tangata e le ngata le pasese le fitu sumantolu ia a o tātou tangata whainga renga lea sai o pe o sui o le official Palemia de immigration o sui o le official whatoanga le quarantine o le tiute o latou sa vaia ia lauina ato le vaalele ia latou sa tonu le vaalele ia whapena uma ma tanga renga Soifua Maloloina sai ai o ia leo e tonu mo nei o whale a nofo vaia ai latou mo lesi duas futas aso ia ma whaasolo e pe le ua uma ngei lesi au ngā test ngei e wāfo i lesi du aso ko whaifo leo lesi test ia o tūranga nā le iai o teimi nei ia o saunga le mupe i lato uma i le wawa iai mai ro mofo le fia
ia masalo o se whaamutalanga leo rea ngai ngol tātou whaamai ia peo na i ni tono tātou Atunuu. Ia, whaamaro whaafutai, whaafonga mai si o tātou Atunuu le tulaga o iai ma le sitia o tātou o le whainumero i latou AAFIA. Ia ai pe fo na whaafonga mai, ia o le ai whaasolo nei ia tātou suenga, whaasolo nei tātou suenga. Le foua I le tulaga whaamoe moe lausa, pe toe whai fo i le Aso Tofi, ia isi fo i suenga a i latou nei. Ia o mafua anga ia sa le liu i le tō whaa kāpeneta. Mai se i tulaga lenei o le whaanga solo test nei i le fiafi, ia o le Aso Tofi fo i le tae ao le Aso Tofi. E toi whaanga ioia i fo isi test uma latou nei e lua se lau tupu o loo i tonu o tātou nau whaanga whaano fo i sea. Ia ai maisea ia i le puipuinga lava o si o tātou Atunuu mai le ono mama i tua. Ia o potential community transmission. Ia o ina, ia e whaingata ai ia le tau mawhai fo i le puipui malu pe contain mai ia le mamalu le Atunuu mai le AAFIA. O tulaga ia sa liu ia i tō whaa kāpeneta. Ia ai maise fo ia o le sila i le maua o se awanoa. E toe maua ai se awanoa e whaatutumu ai ia pe toe anga i waile Atunuu e waai a maise i tulaga tau mawha. O tulaga tau vai fo i lea fuala au. Ia e whaapena fo ia i latou o loo whaingaluenga ma mo mia tulaga tau tupe au o le mwhai ona wheo i mai, tono banks ma maenga whaapena. Ia e whaapena fo i le toe whaatutumuina o supplies mo le motu i sawai. E le ngata i supplies o mea ai ma mea o vainu, mea tau mawha. E whaapena fo i toe ia tātou suau bensini. O loo whaonga mo le motu i sawai, e whaapena fo i uporo nei. O i tū te tele ia sa liu ia i le whai unga foi. Ia mataunuu ai kāpeneta, e whaau au pēr, e al tūlanga o loo iai nei tātou, i le level 3, alert level 3, red. Ia e o mai le mo leisi fitu surulua i tūlā. Ia ma whaau au ion Tapunia, ia le Atunuu seiva ngana ai. Ia vaenga nei e peo na sauno i ai palmia ma e toe fioa i eisi tala tūlanga i marketi ia o supermarketi o fale oloa o fale tupe ia mai se foi o tupe foi o fale tupe lafo mai ai ia tupe po money transfer ia whapena foi ma fale talavai ma meo fale whatau ai ia moli cash power o maenga nana le ua tala ia inga nei te tala mai i le tā o le valu i le tae ao se i o atu le lua i le auli mo le aso tae ao le aso lua lea o le aso lua sefulu lima o Ianuari whaapea ai ma le Aso Tofi i le valu i le lua i le auli ia le Aso Tofi o le vai aso nei o aso lana e lua mo le whaafonga mai le Atunuu lea o le a tatala ai ia pisinisi nei ia mo le anga i mai ia wana toe ni mea o loo mo mia o tātou iai le tūlanga o le Tapunia atoa o le Atunuu ai mo i latou o loo fuafua mai ia ai meisea i tūlanga ia i latou e ana pisinisi ia o le nau whaamanino atu pe ona sainia ia le ao le malo ia Poloaiga nei le fiafi ia le tūlanga o le lua i tūla i luma mai o ina o le ono i le tae ao e mawhai ai o na usu mai i latou o loo iai mawhai ngā luenga i pisinisi ia ina ia maua le taimi e whaatino ai ia le ngā luenga ia ai le talaina au aunanga e whaapena fo i le whae le fiafi pe a Tapunia uma au aunanga i le lua e mawhai o na toi fo i aiaiga i latou umanei o le awhai ngā luenga o le lona lua e awhia i fo i mai latou whai ngā luenga le wha mai latou o le a ngai mai le Atunuu o le a ngai mai ia whaia uma ia talifofonga ia po o le mandatory wearing of facial masks e pei o talifofonga nei ia po nisi foi
ua le ua maua ua o loo iai fo'i le tamai ia tātou e o loo iai su'i tulaga faapena ua tapena ai mas faapena e nisi ia e aunoa ma le faatau o tātou talifofoga ia lua faamalosia pea ia le faailoa o lou pepa tui ua maea ona tui po o le mandatory showing of your vaccination card to show that a person has been fully vaccinated. Lona tolu ia e faamalosia le tulaga o le tuvavā ma e tapā le fesoasoani ia i latou e ana pisinisi o le atalaia le aso ataeao faamolemole fesoasoani mai le galuega leoleo malo ina ia usitaia pea tulaga ia lona tolu lona fā e lē faatagaina se tamaititi e lalo le 12 tausaga ona vaai ai totono no foanga nei ia ai faapena fo'i la ma le tulaga lenei ia lava se to'atasi o le aiga e aga'i mai e fai le faatau ia e talimau uma le isi vaega ia ina ia tau mafai e taofiofi le so ona tumutumu i tono o faleoloa i le faafofoga mai la le atunuu o lea fo'i ua iai le tulaga ua fai vaega po le zoning fai vaega le ia tulaga o le afaatino i taeao ia le galuega lenei o le agaga atoa i le faafofoga le atunuu ia ina ia taofiofi le so ona tumutumu i le taulaga nei ma ua iai le tulaga ua faataoto ai nei o lea o le feagai pea le malo ia ma le vaavaai le tulaga o le aiai ia me le faatuaoiga o momeo zones e amatalai tono o le taulaga ia mai i le tomo ia seʻi oo mai vaimoso ia o le tasi lenā zone o lea ua faatulaga ia e feoaʻia iā tagata ia i tonu nei e faia latou faatau tulaga faapena i faleoloa o tua atu o vailele ia e o'o atu i lo tuanuu ia tasi lenā vaega o lea la faatulaga ai i taeao ia ma le Aso Tofi ia le aga'i mai o le atunuu o vailima ia i tiapupata ia e faapena ia leisia tatou sone lenā ia aotua atu ia o lea e tu'u avanoa ia i tua atu o tiapupata faapena fo'i la mai vaitele aga'i faleula tasi lenā sone ia lona uiga a faapea o te nofo i tulou po o malie po o faleula malie po o afega ia e aga'i e lava i faleoloa la popo'a o lo'o iai inā i totono o sone ia o maketi o lo'o iai fo'i inā i tono o sone ia fai ai faatauga ia ona toe fo'i la ia i maota malawa ia e faapena fo'i i tua atu o faleula ia o lenā o lo'o to'atele nisi o faleoloa te la popo'a o lo'o iai le manatu e maua uma lava ia o loa e mo'omia i le atunuu se'i vaganā ia o nisi vaega ua lē ma'alofia ia i le aga'i mai i taulaga ia ona fetu'una'i fo'i la ia o i latou e mafai ona o mai le taulaga a o alafo atu e le susuga au apa'au ma le malu o le mālō e fesoasoani mo le galuega o i fo'i ia o lea ua matamea ai le tatou komiti ma le mālō ina ia fuafua tatau sone i nei te'i ua iai se tulaga o se community case ali ai mai ia ua masani le atunuu i le faatulagaina ia o sone nei ia ona loka lole o le fo'i mai o le mai fafo ma le o i tonu ia ina ia puipui le atunuu mai le fa'aona pesia o tulaga na o isi vaega i le fa'afoga mai le atunuu mai se ia tupu matamali'i o lo'o e pa'apa'au i savai'i o lea ua fuafua ia le malaga atu o le va'a e amatu ai supplies o tatou sua'u'u ma tatou pensini e fa'apea fo'i i le replenishment o tatou supplies o mea taumafa i le aso lulu nei le ufu'ufua ai o le afetuna'i ma le company va'a Samoa ia e fa'atulaga e malaga lea ae leai ni pasese feo ai mo le fa'amaninoga o le tatou tulaga lea ia e fa'apena fo'i i vaega ese o lo'o tumau pea ona fa'auau le Tapunia o a'oga
ia o nisi o galuega e le o AAFIA I lalo galuega a essential services faapena foʻi ma tapuaʻiga ia ae maise foʻi ia o le feoaʻiga le toʻatele e talo le fā I le afiafi o le aso ataeao ma le aso tofi ia ona toe foʻi lea o le atunuu atoa I le tapunia atoa ia matapu ai ia taavale ma le so ona feoaʻi I luga o ala tetele o tulaga ia I le faafofoga mai siu tatou atunuu pe ia ona taumafai atu ia ina ia manino siu tatou atunuu I tulaga ua agaʻi ai tatou tapunia atoa nationwide lockdown beginning from 6 p.m. tonight until 6 p.m. on Thursday afternoon, 27th of January. Ia o vaenga ia e whaafonga mai, ia ai la fōtue le tātou ai whaasaralau, nisi vaenga o misi atu, ia ma tātou whaafonga mai si o tātou tunu.